Kuyavela ukuthi kunentokazi eyadlula emhlabeni, ukudlula kwayo yayingenzelanga umemulo. Sekuyavela ukuthi kodadewabo abaphilayo kumele kube khona ambambelayo enze umemulo. Mhlawumbe uthi ulamani nobani bese kuvela ukuthi wena cha, into zakho zimnyama nje awuqhubekeli phambili. Manje odadewenu kumele ukhala ngomemulo, akenzelwanga. So uwona ungasuvula into zakho. Ngoba into enjalo ziyakhona ukwenzeka. Sekuphoqa ukuthi lo dade kube uyena-ke ombambelayo ngosuku lwakhona lo memulo. Senimfakelani-ke manje umhlwehlwe le ngane kuyona ebambele, ngoba phela igama lithi le ngane ibambele, akusiyona emulayo. Angikuphinde, igama lithi ibambele, akusiyona emulayo. Senimfakelani-ke manje umhlwehlwe, ngoba phela kunezinye izinto ezithi uma ngabe ingena kumuntu efana noma yifakwa zisuke zisho ukuthi usekwelinye izinga noma usenza isigaba esithile kuyena. So ingakho ngisho kuthiwa lonto lo uyabambela kumuntu kungafanele kube ukuthi uzuyibeka emzimbeni noma uzuyibeka enyameni. Ngizoyenza ngomzekelo ngohlukile. Yasibona isidwaba ngokomthetho uma ngabe ukuthi lezi ingane zamantombazana zimisele nenye, zizitromisi ngizosho kanjalo ngibiza nalolu ngathi njalo. Zimiseleyo. Ngokomthetho akumele okhawulazo ukungena isidwaba kungekho la ukukhombisa khona ukuthi kunomcimbi ewenzayo, either ngabe izokwendlula noma umemulo wayo noma udwendwe layo. So ke isidwaba sifaka umuntu osesezingeni lokuba unkosikazi, ngoba engasifaka emuliswa ephinde sifake ngelokhuzana ngengqaba amasondo. Ngiyazi khona abantu ezobathetha le ndaba. Lezi ngane ezifake idwaba kangaka emzini yabantu ayisababikho imbuzo ukuthi zikhunyulwe zigezwe mangabe ikhumula idwaba, ngoba phela bezingawona amakhosikazi, bengakhonjwe indawo zibe yimisisa omunye umuntu. Zisenziwa kanjalo izingane azenziwa. Nokusebenzisa isidwaba esisodwa esibolekwa kabani kaZondi, bonke abantu abamabegana besinisana baboleka idwaba zaZondi. Inkinga la ekhona izothi mangabe senti sibutho ukuthi akasenayo inhlahla, akasaqhubeki kahle na impilo yakhe, kanti wafaka isidwaba esasikade sihamba sichela inyongo zemizi yabantu. Kuhambe kushada abantu beboleka, ngoba isidwaba kumele kube ngesakhe umuntu. Isikakhulukazi mase kukhona aqome khona wamisa khona izitukwa lotsholo, sekumele azanyelwe isidwaba sakhe kuzoba ngesakhe azosigqoka yena, ukuze uma kuzoba nemicimbi yakhe kubalwa nje umemulo, kuba nengqeba amasondo, kube ukuthi ufaka isidwaba sakhe. Kusho singalokhuzwa ngezibizo, singaphathwa ngezibizo mhla ezokombeswa afika nesidwaba, naso isidwaba ongesakho osenzelwe for wena. Angidluleke esidwabeni ngoba mhlawumbe abantu abaningi bazongaba nakho ukuqonda, because babe abantu bengafuni ukuzwa ukuthi ezinye into zivala imishado ingane engagani nje imbangela zinabantu ezimbethwa abantu abangefani. Uyaxela lo muntu usefazi sobani nange sefaka isidwaba, asimazi nje, and ayikho imbuzo ezokhumula lo muntu uthi cha simkhiphe isidwaba agezwe ngoba ubesigqoka esigabeni sokuthi useyintombi yena, useyintombazana. Ngithi mina le ngane ifakelana umhlwehlwe, indaba yami semhlwehlweni. Isigqokiselane-ke manje umhlwehlwe ngoba ibambe lidade wabo, siyavuma. Kufanele impela imbambele ukuthi into zawo zikhanye, ngoba kungenzeka into zawo zibe mnyama. Le nto iyafana namagobongo. Amagobongo uma ngabe kumele uwamise, ngisho ukuthi angeke ngathi uyangena kungabi lungu. Ubambe ukhulelwe kuphuphume zisu, ngoba kumele umisele amagobongo noma kumele wembule ingubo. Sikhuluma ngezabantu abanemimoya-ke labazazi into ekanjalo. Ngithi mina le ngane why nifake umhlwehlwe, ngoba phela le ngane ibambile. Le nto iyafana nemvakazi, akuwona umemulo wayo kadade wabo. Isifakelwane-ke umhlwehlwe ngoba le ngane ngihambi yosina esigcawini, kodwa umhlwehlwe isifakelwane wona ngoba kuyazi ukuthi ibambele umntwana ongasekho. Angidlule emhlwehlweni, ngiphinde ngize la. Le nto iyafana nokuthi umuntu mengabe eyocaca engowesifazane siwadlula emhlabeni, sekumele beshadiswe nomyeni wakhe, uthethe umyeni wasekwenze konke, kubanjiswa ingane isazoba nempilo ayofaka imvakazi, ihlale emsamo nebhokisi, ifake inhloko, imbathe ingubo yayo, ifake inyongo le okukhomba ukuthi eyophaphi. Iyenzelani ingane yonke lonto? Ihlaliselwana lapho ngoba kuthathwa ihlahla libekwe phekwe ibhokisi la sibanibani, sibanozbanibani nawo nje ama kumcimbi wakhe semingawo nali ihlahla lakho. Yena usengahlala lapha eceleni njengomuntu onjani ozobhekelela isimo noma ozobe eumbambisi. Akeze kwenziwa lutho ngoba akukho la kuzothiwa khona kuyadlala kube kuzofika inkomo, kuzofika ilwane, kuthiwa kuyadlala. Banganani abantu abathi bashadile babambela abantu kodwa bashada into zabo ihamba kahle? Ngoba imvakazi umuntu efana uyifaka kanye imvakazi lokho kulenga la ebusweni kugqokwa kanye imvakazi. Nishadiselana ingane nabantu ekubeni ingane sazoba nempilo yazo.
wena ngane yomfana ofuna ukuthi ubambe lo mkhulu wakho lapho zawushaya udwendwe kuzoba nani nani nani, ovumelani ungasazoba nempilo yakho, ngoba mina ngikhumbula ngibona umuntu oseke waba nobambela umuntu kodwa into zakhe zasanguluka since lo ngakhula akaze ngibone kuthiwa nanga impilo yakhe ihamba kahle wayibambela ubani. Sizwe kuloku umlando ukuthi awaci sagcina ngo-20 wayibambela ubani kwaphela kanjalo. Niyibambiselanani ingane ngoba lapha kuneyifungo and hayi ukuthi lathi izolungiswa ngembuzi ekubeni kunenkomo ezofa ifike umuntu ebehleli lapha emsamo kuthiwa uyaphuma phuma uhlala esibayeni akhishwe esibayeni abanjwa ngengalo njengomuntu ogana ekubeni nebambele nayibopha impilo yengane bazali and kusuke kukhona amakhehla kukhona izelukazi iyavuma konke nayimisa impilo yengane. Umhlwehlwe uqokelana umuntu owenzela udade okwenzela udade wabo ongasekho bese uzogqoka umuntu ombambele ufaka kanjani umhlwehlwe? Ngivula izandla noma uthi uyikuphi siyafika, angifonelwa ekuseni angifonelwa ebusuku, kunemigomo nemibandela qala ngo-8 kuvala ngo-5 ntambama ukuthi singabamba incingo zakho. Awuqhamuka usubuza cha akukona awuvele uqhamuka ukuthi hayi manje cha uma ufisa ukuthola ulwazi wenza njani ngosibanibani wasibanibani kuphelile. Ngiyabonga ngethuba.